school. Tang isipan mo atin underground movement kapampangan activism kareng high school kids arena. Makatabang puso pero isipan mo that's strange. Achuta Pampanga at underground movement yung kapampangan. Actually rin pupunta king sino pansingsing naging estudyante regular ka rin. Kaya kalan makanyan lo. Retang anak ka pera gulandong tang may bait lagi eh. Pera gulandong kapampangan, nila biyasang magsalitang kapampangan. Ay, pera gulandong Tagalog din pengari da. Mingat bata pengari kapampangan lo. And then pera gulandong Tagalog. Actually, maragal ko pa sala. Datang haliwa, retang minunang batch. Mika awakening lang yung Karas da Manila. They discovered they're not. Yapat Tagalog, lalo wala Tagalog din. At atin mo rin discrimination karela porque probinsyano la, kaya siya wakanyan. I realized na they don't belong. Atin lang pa rin sarili. Ang pangaliwain kapampangan. And itang pamanagalog ng kapampangan is still different. So, retang aliwa, tang mika awakening king Manila, pupunta lang ka ako ngayon eh. Nanaywaring kapampangan. Bisa ko mabiyasang kapampangan, makanayin kapampangan. And fortunately naman, mapilang kareta, biyasa ng kapampangan. Retang aliwa, well, kulang yung effort, pero the desire is there. Pero still, kailangan effort pa para mabiyasang kapampangan. Pero reta, anggat elalinwal Pampanga, I realize na kapampangan lang. Pero retang aliwa, retang mapali, retang Don Bosco, high school pa mo, pinandamanda na. Sagli, there's something wrong. Ot ko biyasang kapampangan. Retang ginawa kitang papers, tang research paper, nung mamamatay yapin ng kapampangan. And they want to prove it to their school na mamamatay yung kapampangan and the school is contributing to its decline. Yapin dito. Kabira-bira, atin aktivistang kapampangan, king kapampangan. And many of these, pera gulang doon Tagalog, din pengari do. Kaya ba't yung mag-present lang paper, rin pengari dahil lang defensive. Tuki-tuki lang ba magsalita rin pengari, no? Meron balong malini, ha? Kasi yung eskwela, makanya, tang sangkanan ding eskwela, nino nang sangkanan, do. Kaya ito, tambalada rin anak da pa makarine do rin pengari. Dahil balong, it's a problem, it's a common problem, it's a social problem. It's a social problem. Unfortunately, tapin, no one wants to see it as a social problem. Rin mismong kapampangan na bring akit as a social problem. Yung gagawang ko itang tatapal kaya king lupa daw na it's a social problem. Actually, pila lang king gaya, tinmurin pala kaya ng... Chevalier. Montessori. Itang diksyon ng may expel. Sinulat yung manifesto. Sinulat yung manifesto, challenging itang language kaya na ning OB Montessori. Yung language policy na ning Montessori. O nang EDI expel, uling magtapya parati na somebody king kay actually yatang maging ng school valedictorian pero sinulat yung manifesto and it reached in kay Montessori Manila mintalag yan and they were looking for me makanyang ko nga kilala rin ri agapit to kasi sinight na ako nitang sinulat manifesto challenging yung language policy at that time siya kayong principal pero si Map dati yung aktivista ay agapit buri na itang paper Kaya nga brainwash mo na ay kaya man na brainwash kaya manamit personal yan mismo itang anak kaya paman amit kaya mong personal yan pepayahos na ako mong agapit ako mambalong mag-exisitang anak ang po itang manifesto o na may gupisala reta minunala later on natin underground movement OB may regular na yung mga kapampangan. Pero ginawa lang kapampangan group na yan. Retang juniors lang pa. Retang sophomores lang mga yan. Pupunta lang sino pa. Manyan lang fuel. Kingkare lang advocacy. Ay, ba't may siya ako pating Holy Family? Atin lang grupo rin high school. Tang isipan mo, atin underground movement kapampangan activism kareng high school kids arena. Makatabang puso pero isipan mo, that's strange. Achuta Pampanga at underground movement yung kapampangan. Itang makanta. Yung panahon mi, ring underground movement, komunista, ring LFS din. Kabira-biragin, ring aktivista kapampangan. Itang makanta. Anya siguro atin niya ring cool factor. Uli na nitang mga taka accepted, saturated. Wow. Banta to set yourself apart kitang ganang ilareng goth. Pop culture. Ilareng goth. Retang mga Siguro ilareng punks. Ilareng punks, ilareng goth. Ilareng outcast.
Kaya ba't man indang karilaya talaga. So, Wow. may kayang i-absorb. Pero, which is weird, outcasting sarili mong kultura. Exactly. Tama ka. Sabihan ko. Tang aliwaiking norm. Tang gets ito, taliwaiking norm. Tang bala mo tanyang first time kong ayabayad ako ng tourism na sakit butok may panagalog lang ang king akto. Kaya ba't putang-kutan mo lang nakasanayan po. Nakasanayan yun, nakputa ako. Tangot yan nga kasanayan yun. Awan ta, baliw naman. Si Map, yaw maragol ko pa salamat. Ating kong kasabi kayo na gyan pangalalo kayong camera. So, akagit kayong reaction da, atin lang kutang. Ngayon, iagkatanda kayo, kayong malbe, na makyabe kayo naman kayong diskurso, kayong pamitalamitan. At nung ating kong kutang, kutang niya, kaya tang comments below, nanula rin kutang yun, subukan talang pagkibatan kayong tutuking naning house kanina, podcast. Oy, may ka pa magnos na ako, nakputa, na paingkadak ko, bala na ko yung beyo, puta na tayo, dan ako man pamilitan, makiramdam pong maniwala, pero may kiramdam kayo, ang pong buring kakatak ko, makikatak na kayo mo naman, Kenny, may pangatak na mo, so, ang gana pa mo, Kenny, patugot na paingkatak. Takal po, salamat.